Whakalawhalahia tu hane he tolo do walatala tutupu ke lata e moe a whiawhinei. Whakamua kua whakailoa ai he takitaki he matakau malolo sino he lalulangi ko e World Health Organization ke maam he nei kua malikisi hake e whakamailonga he ngangau pikisia coronavirus COVID hongflu mahiwa ke hingoa ne whaingoa ai koe pandemic. Koe aho tōlu mawhulu he mahina i anuali he tau nei, ne whakailoa ai he matakau whahe malolo sino he lalulangi World Health Organization koe ngā ngāo nei kua tū hangahanga ke lea lahi ki he tau mamui tangata he lalulangi. Koe mga aho nā kai la mō le tahi seau e tau tangata kua maua he ngā ngāo nei ke tau motu he lalulangi i whafu he motu ko saina. Moe koe toko walu ni e numela tangata ko iloa ai ko pikisia mai he taha tangata ki he taha tangata. Ka koe mga aho nei kua mō lea tuai e tahi seo hongfuluma walu e awhi tangata ko maua ai he ngangao nei ke he tahi seo hongfuluma whae motu e lalulangi. Moe kua whae awhi ue seo hivongfuluma taha i alau tolu kua mamase ha koe ngangao pikisia COVID hongfuluma hiva coronavirus. Pehe takitaki he mtakau whae malolo sino he lalulangi ko e tau fuafua ke tau mga aho i mua kua manaki ke malikisi hake tau numela nei. Haha ke he motu he mga aho nei e tau ofisa ngahua mai he matakau ofisa he Pasifika ke lata moe whae malolo sino he lalulangi WHO ke motu nako fisi. Sipihia fōki moe whalo tau ofisa ngahua mai he whae malolo sino ha New Zealandi. Kua o mai e lau tolu ke langmatai e tau whakatokaanga ngahua he whahe malolo sino ha niue, ke leveki pui mo e totoko atu ke hanga ngāo pikisia nei we COVID hongflu mahiwa. Mua atu ke he tau puhala tufa he tau mena iloa, ke mailonga he tau tangata he motu, mo e tau whakakuanga fōki ke lata mo e tau tangata ngahua ke whahe malolo sino, sipihia mo lau tolu kua mātuta kiei mo e tau tangata ni o mai he tau motu whafo. Kua whakamoli mai he whakatunu whono he whono ke pule ko lilifu ko tongia pihingia, kua mana kia ke iloa e aho he wilianga lahi he motu ke he whono ke pule, ka liua ke whono he whahitap kahau, ko aho lotu aho hongfluma walu he mahin hamasi. Tala hau mai e whakatunu whono, ko maua fōki e ia e whakailoanga mai he lilifu palimia Sir Toke Tālangi, ke he aho ko whiwhilia e ke whakahoko e wilianga lahi he motu, kua mana kia ke whakailoa ke he whonoanga he whahitap kahau. Ke muitua ke he tau whakatuwhano i toi whakawe, kua amana ki fōki ke whakailoa ke whono ke pule, e aho ka whakaosi ai e whono ke pule ke hongfluma aonoa ki haniwe. Kua fuafua ai ke whakaosi e whono ke pule he mahina ha pelela, ato kamata ai e whakatuwhano leveki, tō whakahoko e wilianga lahi. Kua iloa fōki e BCN News mai he takitaki he tau wilianga he motu ko Darren Tohovaka, ka whakailoa ai e aho ke whakahoko e wilianga lahi, tō hawhangi ai ke lata mo lau tolu e tau tangata wili fōu, ke tūkuha lau tolu e tau hingoa ke he tau pepa hingoa tangata wili he tau maangata ki taha. Tō whakatā ke tau se pehe nei, ka iloa ai e aho ka whakahoko e wilianga, mo e tō ke he tōlunga fulu e aho, tō hoko e wilianga ke maiki a lau tolu, ke tuku atu e tau hingoa ke he eke mo tangata wili. Taha e aonga ke whakamahuinga e tau whakakoanga ki he tau lākau hila computer, kua whakapiki atu ai ki he aonga pulotu he Pasifika Tonga, koe whakaholoanga nei he whakatuwhono niwe, mo e taha maweheanga mo e whakatuwhono ha India. Koe aonga nei, kua manaki ai ki hawhangi he aho hongflumalima he mahina apelila. Kua manaki fōki ki hawhangi he aho hongflumalima he mahina nei, ke lata mo lau tolu, mo i tau tohi ali he lau tolu kua whiamanako ke whakaako ai ki he aonga nei. Pehea e takitaki he aonga ko Papu Kapkule ki a BCN News koe whāla e wahanga certificate kua manaki ke whakaako ki ai. Whakaonga ai he aonga e tau whakakoanga nei ke tau puhala internet, mo e mawhisi fōki e internet ke lata e mo tau whakakoanga he tau tangata whakaako. Pehea ia taha e kumikumianga ko tau se lau tūlu he tau mahina kua mole, mo e kisia ai ko e lahi e tau manako ke he tau whakakoanga ke lata ia, mo e tau database management, mo atu ke he tau ofisa he whakatuwhono. Toko ua laua e tau whaiaonga, mo e pehe taha whaiaonga ko Guroa Basapuleti, ko e lau lahi he tau motu he lalulangi me tau mga ahu nei, ko a whakaonga ni he tau lākau hila fōu ke he tau puhala ngahua, ko moe ko mena ia ko mahuinga lahi ke e makau e tau tangata ngahua he tau whahe pisinisi, sipihia mo e tau ofisa ngahua whakatuwhono ke he tau puhala fōu nei. Kua mana kia e komisina ko he kui e whakatuwhono ha India ke he motu ko New Zealand mo niwe, ke hoko mai ke lata ia mo e hawhangianga he aonga nei he mahina ha pelila. Kua liliu puna mai e tau huhu ko whē tuanga ha niwe mo e maweheanga ki he tau tunuhia he tau whānau.
Ne talia kia e whakatuwhono he tau tahe awhi hiwi seo hiwang fulmaano. Hakua nā kai wina niwe ke he taha whono he mtakau he tau motu kau whalatahe lalulangi ne whakahoko e ke he motu ko Samoa he whahi tapu kua mole. Koe whahi tapu kua mole ne whakaosia i taha whono he mtakau he tau motu kau whalatahe lalulangi ke he motu nā ko Samoa. Hangawia ke tau tonuhia he tau whanau mo i tau maweheanga ko talia kia he tau motu e lalulangi. Koe tau huhu he mga aho nei kua hoku ki whē e tau matutakianga mo i tau hokotaki ha niwe ke he tau maweheanga nei ne talia kia e whakatuwhono niwe he tau tahe awhi hiwi seo hiwanga fuluma I loa e BCN News koe tau uawhi me hong fuluma walu ne ole atua e pataanga he tau whahinga hua mai tau tangata ki he matakau UNICEF he Pasifika ke langomatea niwe ke tohia ai e tau hokotaki numela ua ke he numela 5 ne kua tōtua lahia niwe ki ai. Kua mau ai e hokotaki nei mo e tātu ai ki ofisa he tau loea he whakatuwhono mo e nāka I lawha I loanga kua hoku ki whē e hokotaki he mga aho nei. Kua hokotaki whakamua ha niwe ne tuku atu ai ke komisi he mtakau nei he tau uawhi me hongo fulu. Kua tau whakatokaanga he maweheanga nei ke he tau tunuhia tau whanau ke tohia he tau whakatuwhono I tau hokotaki hangawia ke he tau whakaholoanga ngahua mo I tau mata whakatuwhono kua lauia ai e tau mumui he tau whanau. Kua lata ke hokotaki atu ke he matakau nei he tau 5 tau osi. Tali mai he talia e niwe maweheanga nei he tau tahe awhi hiwi seo hiwi fulmaano, koe tahala ia e hokotaki kua tuku atu ai he tau uawhi me hongo fulu. Ke whakaosia ki hatau tolu a tau walatala mai awhi nei. Tu maua ngaia ni e tokolunga he tau numela kuli mo e tau numela pusi ne whanawhanau, sia watu e whakahanghang ke lea he tuang he tau manu nei ke he motu hatau tolu. Pihia e tā hokotaki ko moa mai ai he matakau Rock Vets, ne whai lango matai ke pilitome e tau kuli mo e tau pusi he motu. Pihia e tau manatu ko kisia ke he tā hokotaki mai he matakau Rock Vets ke he alau tolu a whenanga whahiku he matahiku he tau kua mole. Kua whiawhia fō ke alau tolu ke he tangata he motu mua atu ke alau tolu, kua mai longa e tuanga he tau manu nei ke he motu mua e tamai e tau kuli mo e tau pusi ke pilitome. Tōla he whakau e halau tolu ke he tau langomatai tupe, mo i tau whakaholoanga tutuli tupe he tau tangata, tau matakau, mo i tau maukoloa he motu ke maenkia he matakau Rock Vets ke matutaki halau tolu tau ngahua. Pehe hokotaki nei ko e matahiku he tau kua mole he mahina Novema, ko e tahe seo ua fulumaua e katoa he tau manu kua sivi e lau tolu. Whitung fulumahiva e tau kuli whiwhine ne pilitome, mo e whitung fulumataha e tau kuli taane ne pilitome foki. Toko whangu fulumaua e pusi whiwhine si whangu fulumaua foki e pusi taane ne pilitome. Mo e hong fulumaua e tau manu kua ihia e lau tolu. Whiawhia foki e matakau Rock Vets nei ke tau se tau whakakuanga ke lata mo e tau lewekianga mo e tau pilitome he tau manupuaka ne tokalonga e tau tangata ne whakalataha atu ki ai. Si pihia tau tolo tau walatala tutupu ke lata e mo e a whiawhi nei whileweia ke he whahi tau kahau. Mono ine pō, nono whā.